Kulinoku maat kinoringan. Kulinoku maat kinoringan. Usanong kaswabon, usanong hari Sabat kumadatin insanan, kanaw misisa takapad isuang samayang. Inarahingan isuang kerajaan sorga kaswabon dat sambat debay no, on sikaw yahay to insan pakagud kan yahay kapagyampay diti kumpulan kabangan rohani do kaswabon debay no, may dah dat papatungag got ay kagarasan do karohanian dahay, kain samakan dahay kumadia. Kung sigaw Tuhan, tu alumis piramutan dahay, mantada ka salimpunan gisamdat apupusan. Tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, asanong kaswabon, kumadati din sanan. Ina pa'y kaswabay na nga, mati alumis piramutan dito, no ay, ikalansanan dat ada aputut kagulom, yagal di kanihab. Nga, monopot ka pa pamad, 620, kaano ka nakatingkad di 620 nga, pintalong, okay? Okay, jadi kaswabon na bayan no, manta kakago patilambusa at ay pangaputan dati, maya ilat panambarasan, di kanihab, hingga na nembulayan dati kanihab, isuanggat imamat pasal 11, nagi ulangan, hopo da mapat, dot paingkuroh nang kutit, pangakan ngakan dati, hingga hinuman poilo, dot secara umum, hinggay akan, hinggay amo. Sayra na po na yung bulayan dati ringa, tok o gumu, numatiot. Pertikayan, o gumuot ikamandatid kakaliruan. Iso o kakuaan, nakura tinuman pasurato, paingkura na pahi tulun-tulun antakan di Musa. Iya di tako no? Tu sayra na po di dat, ay antakan na pagyadi zaman nu hiridi nga anuman pasurato ilot, dia akan, dia amo. Iti haram, iti amu haram. Anuman pasurato megal di. Nga, kailoh tako po tu, akuri tulun, ay lan po. Nga sayran nakasapaw, miagal no di dati. Nga, o gumu di tuhod dati, iti milo ka ti dia. Iti milo ka. Jadi mo ay akuri at tuhot, sanarayo na di. Nga sayra na po di, kasanarad, iati, datimpo pa no nga. Kadi dati ay hagumu po uhotan dati. Kakuan na po nga, o gumu di hinawayaan to kod ipisimpangan. Akan ka amo ka. Kakuan na po nga, piyakanakan nagyadi. Sayra da nawayaan nga, mimbulay na di ginawad. Akan ka amo ka. Tuhat na po biyagali di nga, nakaimbulay sayra dat haragay mga kan, haray amo. Okay. Ina po hit, ikinompo ko, nadi kanihab nga, ay numan po sandot dot nakuroh tu iti pia pangakan-ngakan nga pilion da kinorohingan montok katulun-tulun daw. Tapot na po kapiyom, mada kinorohingan da manuho dati mga kanila suang talon ngay. Winan sa siyolo akon kumanda ti akan no. Ahandaman ta kapay minamon sa pamagunan sa linay.on mo daw. Ilo na po tambolog, ilo suang talon, winan sa kinorohingan atapot kapya nga akon ko man akano, okay? Akon ko iri tujuan da kinorohingan. Pangilumis iti pamagunan. Pangilumis at pamagunan.
Sakira na pod nuno na pay sayan da kinarahingan nga manda tulun diciptakan untuk dimakan, iyati nga akanan ni. Sakira iri na prinsip dati. Sakira na pod ay nuno na pay winan sa kinarahingan pinataha ko kinarahingan daman akano, iyati nuno ta ko unsay kinarahingan. Kumun pa nga iyati nga akanon ni dad. Sakira iyadih na hot ay pamuhandaman pengertian dati ilet sangim pasih-pasih ngay. Jadi ay kumbala ko nakatanud dat isa panambarasan online nagiri live streaming. Haron na di tuhat ko dirid kon seminar kesehatan di Pastor Josh Eby. Pangumin ako na di dirid ayam pengkuron na di hit ayam sarama. Do pengkuron na di manok ko di agumo di piniara ko kang ko. Simbar na po siya nga ay iri na po nga ipangilumis. Iho nga agumoy ayam sarama kasyo. Jadi ilan na po sa kinarahingan nila no kasya di sungguh amat baik ka. Kamun na po nga lumis sagyad haro hiribo. Sungguh amat baik. Wan sa kinarahingan tinomod na pada nga okon ko pakanan dati lobo pangilumis. Nga mantad ko kinodoto dati. Kinodoto dati ipiadihit pagaduhan nga ngayon to koy dawlo nagindo di pagaduhan pagaduhan nga akanon to koy kamba dogya iri nagidat sayra na po nawon say pamagunan moid osomok ki Adam ikusay dit suang talun ngay nga isiyon na dihot isiyon ay kamoyan takad isiyon na minamungaran ka nunugya tujuan ni tingaran moidot inapohit sayra na po ay lanta ko ngaran nga inapoy hubungan dati nga miyagali osomok bo kadang-kadang ko miyagal ko mi wasap harohot PM may ko PM doho nga harot timpo-timpo dat naminto to na ko no intan ko na profile PM ko na po doho nga pagulo intan ko po profile isay titulon makita ko profile ano po tiganda ko piingaran di nga harangaran di siya pinatulis siya diri sa kiro na pod Maria Bondior ka pinatulis siya nga hiri ni ngaran kumoduo intan ko nuno gurup mantado hinggo jadi pensuang ko na po hiri gurup nga kita ko gurup siya miyagal na po ko Elda Yusar pensuang siya diri grup para Elda iho nga hiri kita ko dat grup na po siya nga ihirid para Elda sa kira DM satu isiyo hiri ako isiyo nga kita Aiso na po gurup-gurup, ay sa ngaran, miyagal ko ngaran na po pinasurat na ko diri, Mondow. Ay, sa dito Mondow ito. Uhatan ko nun do, ay siyaw, isa ngaran no di, hingga tadon kangko. Tu sayra na po haralo ngaran, uhat ako tadon nga, miyagalin do dit, osomok, kinda kapurimanan dati, iti dit akon katulun da suway mo. Paingkan nagilat, winan sa nga kinarahingan montok dati tulun montok itulun na ko pagulo nga moid osomok na pondohom no pwede da po nakatambalot tambalot to ko no iho piyati nga megal ko mamiara manok gompyo na dati ori ko to kapangakanan piloson miyagal idit susway na kapurimanan mo. Kung bala ko minamogampi idit ayam daging. Kari ka talutulan,
Hardi minikiano nga piloson man tadoho ka tuk siya mo tinan suwain mo ti oy suwain no ko purimanan korikot siya mo tina piloson om hirino dat sira da mompilos ko di nga purimanan nunahit paingkuro ko purimanan ni dit poporikot to korban bakaran dat momohohol dit domba purimanan to ko isay no podokot ako malamong pilos sa manok mumbal kumbal na harap pangalaman dit paingkuray papasambad di korban kasanggup kay kaamo okay? Jadi norotian lagi dati kadaw dat Yesus adalah korban Paskah ngon pod ratid it ari kasih tinga no korot na ba Yesus di diri mo. Jadi mumbal ta ko naman paingkuro pangalaman ni dit ay papasambah da korban mumbal mampilas sa manok aka kumbal mumbal paingkuro ta purimanan ni dit papasambah korban da sayrad ina po hi domba idi nga gompian di siya mantad tokoro sayrad dat nori kata timpu pasambahan sebagai korban. Suwain mati purimanan pengalaman baru. Okay? Jadi Yesus sendiri sebagai dat minamaru ni titulun kari kata timpu dipersembahkan sebagai korban. Megalian ada patut. Memang ana patut bo. Ilo pipiarawan dati intangan miaga lemanuk intangan nuno. Makai ay nagi ngay ingon tay ay nga hiri nagi titigawon ihiri totobon. Mamusaraw to kunod no di ko piyo gogorongon lemanuk ko pimpasi kanon nolo. Miagali dit ano sanong kapiya lain na doon dati. Jadi sa ino pa akabarani mo magara sa manok kada ko pang kanumanok. Ino pa hit nawayaan datid akuri di kanihabgi nga nukade. Ino pa hit binatang da man dati akano nga pasaliwanan na raha. Nakura tu hara dahit peraturan na miyagalidi. Papakita dat napaday papasaliwan di rahadi nga ihati. Okon katulun da suay ihati. Nakura tu miyagalidi. Moy dat atapot kapiyo dat napahit minamagaras minamilas takadi nga iralan da po tapot. Kamon kuno po nga numan kapiya piloso nakasaliwan ni raha. Iri dadi kakuan dat ihati sendiri do mampilas. Nga ay no di ka pud gi piagalan no padit it ayam supermarket mampilas kad ayam kampung. Alanot po nga ayam kampung. Masusa po nga may pagano. Piloson no ulan no po nga tao iya nga mo nabuk. Piagalan no paganda dit ayam supermarket tinggal po may panganum. Totokon on sokon gi. Nga ato ko na kailom tapot nang kupid kinora tiri kamo. Pinilas tiri kamo. Ay lanam paingkuro kapiya hiralan da minamilas. Harohit mintang tako na pa di YouTube gi. Sa miyaw-miyaw manok sang ilantay dat ay sangin timbururo gako do isawat. Paingkahan di mamanaw sangin tahid. Manaw. Kasaliwan. Ay so no hulo. Ilanong paing kukurahiri. Wah. Jadi mumbal lagi ya. Haray mo tidak kapiya manok itid. Ay harane mumbalot mampilas. Mo ikaw dihitim mampilas toko. Iya ko mamilas. Pengalaman baru. Munta kita na kumbal.
Isay na koy koy had ngay ko no mong pilas. Koy hadot sianan no ngay. Ang patut ta iya di no kapurimanan takod momuhon dam Yesus at ay numan dikorbankan. Hali piad akon kay siya. Nga iya di, lebih kurang iya di pengalaman di. Sangina na manok di ay sasala. Manok kayo Yesus. Sepatutnya iati at piloson. Isiyohat ay minaitingolon dati. Hilo-hilo. Ano pa da nga, nakabagal to mo dalam pelajaran to ko. Anaruh ikago ti pelajaran dati ba ini isu ang kisah pasal 10 ayat kumuiso gisambot 48. On to kono pulo gisampod ay salain. Iti napot isu ang kisah pasal 10 nga iso kaguhot ay iwalon datang ulun. Dot pinabanar kinarahingan ng mga kandanuno na patulun dahiti pamagunan. Isang imiyaw. Iborsan dati do haram. Teka amuakan. Jadi kisah pasal 10, isa kaguhot bahagian dat anuan dat tulun dat popotopot dat kinarahingan na po nga manuhum mga kandanuno na po. Jadi may da oratian dati iti nga akon ko ajaran Adventist. Iti na po nga ajaran da kitab. Sebagai sangulun Adventist, iati na po nga tumanod po lot ay ajaran da kitab. Tuluh na po dilo nga Petrus dan Cornelius. Jadi saya na po okito dati lot tajuk teko tulu da panambarasan nga sebagai sangulo na pelajar memonsek karangan bahasa Melayu. Nunuho poimpahan di karangan. Poimpahan na po nga itajuk. Sekira na po dat ay tajuk na po nga mengejar pencuri. Ina po panambarasan nga pasal manakaw. Mumagusam manakaw. Sekira na po hari kemerdekaan katajuk. Itulo ay karangan do kayo. Nga ina po isuang daw nga pasal minay sikul. Teka pasal minay panalakay timadang. Ay kopyontok. Jadi iti na po di kisah para rasul Petrus dan Cornelius. Kita hinda dati nunuhotansi. Dat ay nawayaan do Petrus i Cornelius. Ayat kumuiso. Hilo na po Kaisaria nga haros sangulo ni pinungaranan dat Cornelius. Sangulo na soldier na matulo parwira hilo. Ina ginaraytan dat ay isuanggat pasukan Italia. Sangulo ni Asatia isiyo insana ni sangkawalayan daw moda si kinarahingan. Bahkan isiyo na pa nga manahak ka o gumu o sedekah kumad umat Yahudi kasari-sari dat sumambayang kumah kinarahingan. Tulunda dahudi i Cornelius ka akon. Isiya na pa nga asaro manhakot ay sadekah kuma tulunda suway. Kuma nagit tulunda Yahudi. Ayat kumatalo. Isuanggat isa apang lihatan, pikir-kirad jam katalo sa dapon, atarang kapiyah dat minaintalang kumadisiya sa ulo ng malaikat na kinarahingan sinumang hilawalay daw ang minaboras kumadaw. Cornelius. Tayingo di Cornelius kumadit malaikat di. Miyampay mo daw si kasya no kurodari Tuhan ka. Simbar malaikat di. O insanan no pasambayang no. Sedekah no. Nakarikot tahilad nakasuhot tahilad kinarahingan. Kinarahingan na po nga kohondom dia. Ay, mukasakat na. Pasuwab di ko piyo, kohondom dia.
Dandan po, suhu na pira-pira tulun dahil iop, iop ko, iopi hila. Moy pagangat ta sangulo ni pinungarananda Simon, inaginuman ray tayo da Petrus. I Petrus no pati nga paingyan dahil walay sangulo nit mga wala kulit, panyamak man pala mga wal babi. Panyamak kulit, inagi kadaw pinungaranan ni Simon, paingyan dahil di sandarahat. Jadi Simon Petrus, paingyan dahil walay Simon. Sayra na pod nakabura si malaikat at niya galidi, tangkiaday na di siya hi Cornelius. Lahawa na di Cornelius at dua tulun dit suhuan daw, miyampay da sangulo na saujor, dit alim, sale, alim. Hingga hadat ina pa di tulun-tulun di nga, yelo na asaro da miyampay di siya. Sayra numan di siya paylo dat paingka ongay ko dilad kamoyan dat iop, haros ang ulo na pinungaranan da Petrus, paingyan dahil wala di Simon, may kauruba di siya ka. Angatan. Sayra da suwab, antakan dat katalu tulun iti iswa nga tindalanon, dot ay turumikat tahila di Petrus, pikira-kira dat pukul jam kahapodam 2 da pitangadaw, i Petrus na pati nga insawat na di dat minay hirid sakay do walay daw, hirid sawat do walay daw, dot sumambayang. Ina pa pira-pira tulan din nakatalib nga nimbulayan dati doa Daniel. Petrus ka daw nga minsawati may sambayang. Kumano pa nga sa kira na padharang mamungaran, dat tinimungan da sumambayang hiri grup ngay, doa Petrus. Nadibay nagi. Ay kapod, nga loson ni siyo, kapurimandi siyo loson. Dadamot at inapahit makanan di nga pasadiaon, umbal na di dat isiya na pa di nga nalikupan dat kuasa ilahi. Kung kita na di siya hiri na patawan ni di nga no paingukab, lintuhon na di hat isa o kakitanan dat miagal ko kain da alaab, ina pa hiri kain ni di, nga manikid na padit hiritisan, ay, nga painggantong. Okay. Pikira-kira iya tihi kain, hiti kinagasan ngay, ay, paingka po diri nga harada gya tali hilo, bodman ko piyo. Ano narikatan. Pikira-kira miya galidi. Iswang na po dat ay ihirid tabubutid di, kain lebar, ayat kapadam duo, nga hiri no di dat gumu dihat, tinaruh do suang talun dupot. Haron no hi apato gakod, haron no hi munsud do mamanaw, haron no tambolog. Ayat kapadam talu, korongaw na di Petrus sa boros, dot paingka. Tungagay Petrus, may garaso ilo, may piloso, an akano. Kahapada mapat. Nga, kano po Petrus, ay, amo ka. Amo Tuhan, amo ka siya. Kakuhaan na po nga, iyo na po ti, ako pumati kumbal na mga kan, di haram. Tahir. Korongaw nakagudo kumahinduo, ayat kapadam limo. Iboroset miya gali ka daw di, kano po siya, nunun na nga kada may paharamo kasyo.
ayat kepada monom iri na padi nga natumboyo dagi sambuat intalu om katalib na karikat na padi kumentalu i na padi hit kaya ni di nga terangkat tinumagak di kagudi. Jadi ilo na matihodid ayat kahapadam limo hagunoan kapayat tangawlun da popotapot nunu na pahiti pamagunan nga akan. Termasuk na do kayo. Termasuk na dati. Dat ayat ang asadapi gyangay ilat amu akan nga asadapi. Om mantad ko asadap gyadi om. Anuan nanda datila ayat tahodid kapadam limo. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus am kinarahingan. Mingki kinarahingan di Petrus tok ay tidi akan nilo ka. Ay Petrus nunu na po mati pahalalon dat kinarahingan kada pingkay lelo may papaharam. Pengkuro madilo ki. Jadi ay landi dati dat ina pay hirisuang idikain nga binatang-binatang haram. Binara si Petrus at ako mati kumbala mga kandat iharam kasyo. Nga ka kinarahingan nunu na pay pahalalon da kinarahingan kada may burasa haram ka. Nga ay Petrus minumboy og isambo intalo. Kakato na di kinarahingan ni tabubot. Muhot-tuhot di Petrus katagak ngay matulosan di siya. Katagak ngay kan tulosan di siya lagi. Isuanggat ayat hapadam turu. Petrus muhot-tuhot di siya isuanggat ginawa daw. Pikira-kira nunu madi kamoyo ni ditno kita siya di ditino. Dadamot ti siya mamuhon da mamayagalidi. Nga ino pa di susuhuan di Cornelius nga nakarikot. Dat iyolo na po nga monatas sa mangilad hingga hakayanan di Petrus. Padamualo, linahaw dela sangulo na minanguhat kumadi Simon. Minamalahaw yala sangulon o minuhat. Harenangkud isimon it rineta na Petrus. No po nga pahingyan dahil tiwalay ti. Apo na taga ki tuhot ti Petrus numa. Di ka piya kumoyo ni did. Iti di ka. Karikat na di susuhuan di Cornelius. Sayra na po mamumuhon daw mi Petrus dat pihondom-hondom ikasari siya hit na kita siya dito no. Poboras na di rusad da kinarahingan kumadi siya. Haro talo tulun da magihum diha. Tungag lintuhon dahil siriba pamanaw na miyampay diolo. Kada kotongob. Tu iyoho na minanuho diolo da minadhiti ka. Kadua na pada misa. Lintuhon na di Petrus sa hila siriba minaboras kumadi tulun ni di. Iyoho na bay ihuman da ko di kasya. Ay. Iyoho nang ko ihuman da kayo. Nununang ko at tamo dan da karikatanda kayo ka. Simbar na pa di tulun ni di. Nga Cornelius sa orang perwira imonopot moda si kinarahingan iain tutunan do sanong ipagilitan dat insana ni tinaro de Yahudi nakatarimo da susunod da kinarahingan ipilitan sa ulo ng malaikat dot magangat dia da mga hilaw walay daw makinangaw nunu nang koy man poboroso. Ayat kadua na padam talo. May na di Petrus suho ila da sinumuang madop takopod santuang kasyo. Kaswabon kapasikyolo pamanaw na di ila dat ay minagyampay da minamanaw. Haro nagi pira-pira hot tampinay mantadat Yop tinumanod. Ay tinumanod di Petrus.
Miagal madati boh, harana pait adati atutunan nga, ay nga tanuda isiyo haramatu di podo sih, hari it marim-karim ba iginawad agi atutunan ni talutulun rin mikot. Boros sa di lepeng kaka. Ay osono dad may ko tanu di siyo hoy kamatu di wokon gi. Wah, amara di tinumanod. Ayat kedua na pada mapat. Tadaw da patilambus korikot na dila dahilad Kaisaria. I Cornelius sa patinga dada matapay nga na diolo. Okon no ko isiyo nga minamulahaw nagisiya di kaum pinayan nga daw tambalot daw da tumimong. Kaduna pa limo. Sayra na pa sinumuhang Petrus rikot ni Cornelius sa minamaramit daw. Gisam naman din na hundo kay Cornelius sa hirid tagwangan daga ko di Petrus. Sinumambah nga ni Cornelius di Petrus. Nga ka Petrus paturi dongo kagusyo. Kasyo tungag tulo na kuno matitik kaubasan kan di Petrus. Kakitanan no po dati ay ilo na po kaubobayuhan di Petrus nga nagidi ay nandot atas pengaruh video. Tu video lakunan. Tu inapagyari lakunan ni didot Petrus miyampay di Yesus nga okito dati dot yodit aggressive Petrus bo. Yodit orangit. Isiyo no hi point lobi-lobi kakitanan. Nga sayra na po ay har pengalaman di siyo miyampay di Yesus. No kasimban no mati kababayuhan di siyo. Korikot right na po ka muzizat gumo ni kaswayanan dat no kaintalang man tadila murid-murid Yesus pensuang ni Petrus. Hali piad hara kapurimanan migalidi nga okon nagi minamon sa di Petrus dot sangulun ikotori mo da isayaw. Haro piahot kuasa demi lepain talangon kailo momolingos nga nukasyo. Bangunlah, aku hanya manusia biasa. Tapoti mo tigyagi. Piagalon mo ito kano po di pakinangod nunuy na wayaan di Petrus. Isyo nga harap pangalaman dat mangugad dorogon. Harap pangalaman dat ay momolingos sa tulun na sumakit. Agumu ikaswayanan na pinawaya maya di Petrus sebagai murid Yesus. Nga sepatutnya ino po'y kantakan miagalid di nga momonsay dati dot ay okon nagidadot magakun tokod iyati na po nga tulun na kaubasan. Iho nga tulun ni kaubasan. Iho kayo nga tulun ni kaubasan. Hali piad isuanggat institusi kerohanian mungkin da ino po'y jawatan no nga sebagai ketua gereja. Mungkin ia sebagai sangulo na masitar. Kaki tangan staf mission. Nga kada dagi sambo ino pohit kantakan dati miagalid di nga kalihu tokod iyati na poti nga tulun na kaubasan. Sangulun ko dakutur tadawa daw katagwang iti kamundat ay pengkuro mamiara kalidasan datinan kada da momonsay irin na po nga kalihu dat momonsay dia kalihu da iya na po nga hanya manusia biasa. Asaro ako ay mamisunod da ginawa ko. Sebagai sangulo ni Manang Boros isuanggat boros kinorahingan maya da tinarod boros sa dusun. Mo ikaw among gamintong kadi eldali saya di bulan 4 akong balahem telepon. Susuwayo dia dat genre. Nugay genre di eldali saya. Genre kasyo. Iho nga si kami milaan ko ti kang kusyo. Katimpun kano po dat popoon na live. Mana pusapolot ay view. Aruhay mo karikat 200.
ngahilo no mimbulay lagi na ako ay iho tinga mono to sa kunod iho tinga orang biasa ako ay site lalanit ti orang biasa ay sanan to ko nga mo giagal to ko ti orang biasa ay say pay maha-maha dati hanya mungkin iati na pa nga pinatumboyo da kinarahingan dat pawayaan dat ay pelayanan daw jadi umbalan to ko no haro ko nununuay dati, haro kelebihan dati, harta benda, kelebihan dat ay kemahiran, nununo po, iharod idati, nga potonomon to konulod ay kapurimanan di Petrus. Saya hanya manusia biasa. Akon ko malaikat to kot. Yo, di nadalo bo. Oh, anaruhilat. Manto ko tajuk kot bahilo tungag iho na po nga tulo na ko na kaubasan ka. Apurimanan mo ti kapiyati. Sekir na po miyagal ko ang YB mamanaw ko hila talon-alon harapulis at monagulo. Yo, polo mangugad didit karita ngay. Sayrad karikot kadhirid majlis da pinatanto. Takanon no sa dia. Ay so no ihuman mo. Tirikohon haron ni tukang surong at papayirikaw. Ititirikohon ka. Todopon. Kasadya na ngay todopon. Nupo. Nga sorohon na dati. Kada to ko no may taga ko ilo pamuhandaman inoretan ni Petrus. Saya hanya manusia biasa. Mono ta sa tulon ng manguramat dati. Cornelius gisambot ay nulat tilo. Kahundok tarsungkur. Bahkan sinumambah di Petrus. Ngano kasyo? Saya hanya manusia biasa. Biasa ako harohi kolomokon dati. Magyag pingkuran na pod ako purimanan. Iho nga ya di na to purimanan ko. O sinduan. Apa nga nakan nga loson sino manusia biasa. Iya ti to kanati. Bahkan mila to kanon da sumakit. Katutukan dati apa tay to kay. Aya reconnect lagi YouTube. Ayat kadua na padam turo. Miyampay moros-boros kumadaw. Isya na po nga sinumuhang. No kito di Petrusot ay gumu yalo dati numimo. Banyak orang sedang berkumpul. Orang biasa tapi luar biasa. Ino po yung say luar biasa nga kinorohingan. Ya, tepat. Milay tiadilah. Nga kada pagakon luar biasa ko. Jadi, ino po hit kanta-kandat no hundok ngay Cornelius sinumambangay nga hiri po saliwan. Suang na di Petrus nga gumu na pumaylat tinumimo. Kinagumu idirinumikot papakitad luar biasa ni Petrus. Isay minamon sa isiyad kaswayanan. Isay minamon sa isay pinapoin sawat di siyad na silid luar biasa. Okon kay Cornelius nga kinorohingan. Jadi halipiad orang biasa takon nati nga ay sa nunununo dati bahkan pailanggoy to ko. Bagi da kinorohingan. Nga milay siya mumunsid iyati na po nga luar biasa. Kasuwangi Petrus tok gumutulon. Gumu na patulon da rumikot ko, luar biasa na kapurimanan to ko di. Suwayan to ko, ay nakurumadi lala to. Rinumikot to hiti ka matusyo. Kadisyo, minaboras kumadilo. Ay lani do kayo, dot sangkuroh nangku. Betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi
Teu ko semua nga iwalay dilo. Nga kinarahingan pinapatudok kumadoho dot yoho na po nga amu patut amu miloh da mamaray tetulun da suai najis atau tidak tahir. Cornelius okon ka sangulun Yahudi. Hali piat okon ko ay Yahudi isyo. Nu kaloho di ayat kedua, Kisah 10 ayat 2. Isyo na pa nga asarud menungkapi dit tulun-tulun na Yahudi. Okon piya katulun Yahudi. Petrus nortian kudid ay kano pa kinarahingan kada tetapi Allah menunjukkan kepadaku dat aku apatut memarai tetulun desuai najis atau tidak tahir. Irin na di kakuaan, iyoho na pa nga ako nagatan dadamot tat noloho minedhiti. Rinumi katakudi. Dando, mangilah ako dat nunu di kapiatam mo dando ko mumulaho doon do kasyo. May na di Cornelius poilo dat pa yung kukuro na wayaan daw. Pikira-kirod apa tatadaw din nakatalib lebih kurang pukul 3 sa dopon. Hiti ako walay korikot nuhot sangulun dat miningkakat itagwangan ko panampakay daw mulinaw o minaboras kuma di Cornelius. Cornelius sambayang nu norang o kinarahingan iti tahak nu nasaraw daw itagwangan daw suhu atulun da may hilodiop may pagangat di Petrus hinggad isiyan na pa nga antakan na pati nga paingiyan dahil walay sa ulun pinungaranan di Simon. Mantadi di sinuho ko di tulun ko mined dilo miyang osan nga ginawo nakarikot kadhiti. Dondo na pa diti Petrus ihay na pa dihom nakarikot ngay na ihay diti. Itaguangan da kinarahingan damo kinangaw dat nunuh nangku it patumbayoon nunuhit pinatumbayo kinarahingan kumadia. Kadi di Petrus. Hali pian nasuhuk kinarahingan nga muhot-tuhot tiginaw siyad. No, matamo dan ko piati ka. Kori katahiri minuhot po siyad. Iya tinapadim, nudi man ako doho ka. Nudi patut na pabuhatan ko. Mangilah ako dadim, nakura tulin na hawa ko da kayo kan iswang ayat 29. Ayat 34. Galilat nakoposilat hil ayat. Kadi di Petrus sa minanimpun dat panambarasan idi kadaw. Norotian kuno di kopyo dat kinarahingan na po nga papisuay da tulun. Moniki da tulun mantadat nunu na patinaru imodasi kumadaw papaindalan iti katapatan katumbayaan atau rimo kinarahingan berkenan kepadanya. Ila na tansi hilat ay panambara kinintalangan nila Petrus dan Cornelius isuang Kisah Para Rasul 10. Kamun na padi nga ina padi suang talun da isuang gat kain di nga okon ko papakito dat menuho kinarahingan dat mga kandit pagaduhan daw. Sekira dhara na pohot tulanut dahiri okon ko menuho kinarahingan mga kanda tulanut. Harawagok kahiri okon ko menuho mga kanda wagok. Kadi di Petrus isuanggat Kisah 10 ayat 34. Noratian kuno di kamuan da kinarahingan. Dat nunu na potinaru sina potoy ko kadazan murut dusun rungus Bajau Samah Malayu Burunai
sekiranya pod ielo na po nga no kadadit ayat 45. Sekiranya pod nunu na po itinaru modosi kumadisyo om popotumboyo iti katapatan kebenaran da kinorohingan tarimon da kinorohingan. Jadi Cornelius itulun-tulun dat it tinimimong antakan idi om it akon katulun Yahudi o tarimo da kinorohingan. Iya di. Jadi puji Tuhan dusun nga otarimo kinorohingan. Okon ko tulun na sarailat otarimo. Okon ko tulun na Dahudi. O insanan to ka nga otarimo. Soira na po insanan to ka na po nga otarimo kinorohingan. Kamuan na po nga ilan na po boros kinorohingan nga tanudan no ngay dati. Tidak kira tulun ka dusun, tulun ka murut, tulun ka bajaw. Nga tarimo na dati laboras kinorohingan. Tanudan ngay toko. Oh, iyo ko na tulun na Dahudi ka. Numan na babako o hilo, da iti na po kamuan na tinaru bangsa perkauman nga aiso, iswa nga kebenaran. Om na ilan na dati, kapatayan ni Yesus nga, okon kamuan to katulun Yahudi. Okon kamuan to katulun da dusun, nga o insana na tulun. Setiap orang, it atumbayaan kumadaw. Bahkan amin na mili dat, herbet tinggu na pulam, apa na kataubat, apa siya pa insuang let kemat it penebusan ka. O insana na tulun nga, numan, pensuang mantad di penebusan di Yesus sendiri. Jadi, harap di iwalan natin lo, ay so nagi. Poin tepat na lo bo, ay so na iwalan dati. Kisah para Rasul 10 bukan hal haram atau halal. Ilo na po nga pinapakita dat ay iti na po tinaruh bangsa kaum nga ay so no pisuayon do isuanggat pananudan da kinorohingan. Nunu na po tinaru nga otari mo kinorohingan. Asal letulun. Ringkas sa padilo nga asal letulun otari mo kinorohingan. Saira dat tumopot takad mangigit ta kebenaran om rumikot kuma kinorohingan. Puji Tuhan. Amin. No nasandat na lo bagi. Nga ay haro himutiga kapiyahit. Itu pengertian kamu kah? Nakumbala ko nakarubat yan di. Harus ang ulo na sina. Kapiyo basi hay siya di nga ako ni it satu kepala kapiyo. Antakan na po di nga di siya na po katumbayan nga basol. Basol. Tok. Kumbala mo tindi pukul-pukul meja nga ini siya tumugod mo. Dot paingka naget pasalatakan nun kangko. Tok pukul-pukul meja tumugod mo ti siya. Ino na ko pengertian ino kasyo. Hadi kisah para Rasul 10 34-35 kangko nagi nga ino na dia pengertian doho dia kasyo. Puji Tuhan, pira-pira tahun nabaptis si Adventist. Karuba ako siya di 2010 ko. 2010. Nabaptis ni siya. Karuba siya do kangis-hangis. Kasaraw ko pa dit miniwal tot pasal letakanon kana di siya. Nga puji Tuhan, nabaptis ako no matiti kadis siya di. Alam pa yung kurang kapya kinasudsudan lang sa kurang-kurangnya nakatari mo na siya di ay kebenaran tadi bagi. Puji Tuhan. Jadi agumu namati omongiwal ia tipia sebagai Kristen. Bahkan ia tipia mengiwal to ka right ay
boros kinarengan maya iti kesehatan pinawaya ilet takanan ngai iwalon dati nakuro tu mangiwal isa no pohot pagalanku kimiagal ke manuk daging ayam akon ke 100% lah harohi ilejik ke daging ayam harohi tumomod hari sosomuan miagal likuo ay kad isyo ki aku ho si akanda ayam kampung ka nakuro kangkum mangkan geri tanggiluang mangkan tanggiluang mangkan bonong kasyo ngamang kan makan dit ayam karan kay lo to kay menunuhi baja dawinan say ibaja manok aya sumukot takago haron lagi mantadet sisa binatang iwo kan di bo ibaja din man unso yo adi elanum hingga tiso kamu po nga salamat na sendiri kapiyo mamagampi na okay iati na po dit tinga kay borosan ko mga kanto ka manok iho nga mangkan no manok tok umbal pod mompilos samayan do nangko tutuan dit layo hoy hiri no mati tok obuli mati gi jadi ipagilitan dati haron na kopiyo hipopotopot popoing kakat kopiyo kita patut vegetarian ka di kalangan piad Adventist hari popotosol ko pwede halat vegetarian ilo nga sapon to koy sama-sama Adventist bahkan iri nagidagi ahit itujuan ko piad di bo sebagai sangulunat ay pananu de kinarahingan dit mementingkan kesehatan iri na hit umbalan to ko vegetarian nga iho nga ako ikano nakumbala ko na hom bobos nam santaon iri nga akon ka vegetarian ribot di ba mild na karid pintangan no mangnisada tantalo jadi lobby pagyadilet mga kanila pagaduhan megal ko asada pilo sinalaw kano do kayo gi umbalay daged ako may pagadu dot mga kan miya galo datid aduhan ng mangkan na manok takoy ko tang kiadilet mangkan na manok bo paingkan nagi kadaw dilo sayra dot kano pa dati pinagaduhan dilo kitab harami lo hodia ka iwalan to mo di dilo iso ikitab dati nga nakuro to mangiwal to ko ko katang kiad mga kan nakura to tumugod to ko sebagai di kalangan Adventist haran na po di kalangan di tango mo sitar ipangamal kesehatan di kalangan Adventist at vegetarian to kayo ay mayaan nakura to ato ko ay mayaan ato ko kahada ilo daging ilo piat daging halal bo daging ayam ato ko kada iri nakakuan da sumap to ko jadi paingkano gilot ay ongo basat mga kanilat inoray tandat haram ba iswango kitab ay lo magakun siya pabilang haram ka kematian Yesus sudah menebus ka nakuro to iya disimbar dilo kada akunan no po dati miya galma dati ato ko kada ilo manok vegetarian ka nga biarlah sampai surga baru saya vegetarian korikot pa dila surugam vegetarian ako nagi tumitik ka po na dilo ka isa kagoy prinsip pak mandati gunaw iho nga kaburas ako sumono nga mahit panampuran ako ida kayo makan sa lagi boleh makan ko tu niya ko haram mo halal ligya bo jadi makan selagi boleh makan ka selagi apa gauton makan daging dulu lah sebelum kena gaut ka iya dila prinsip to kallo bo jadi to kayo aswayan dat ina pa
mangangakan nila pagaduhan nga sumap. Kakuan pa nga miagal, semua kita manusia biasa, magihagal ta koy. Iyati mangakan na manok. Aduhan ta ko mangkan na manok. Ta koy katong kiad. Yulo mangakan nila tambang o nga ni badulod. Aduhan ta ko tumugod yulo. Okon ko akabasa. Okon ko susuai kitab iso ikitab dati nga ano bo katong kiad diri bo. Haraho sangulunot ay asaro ko sari kudi 2015 tingkatan 3 ako nagidi bo. Jadi haray kaday runcit tatamangan nataka ko. Hiri di hay paingyan dat tingkatan 3 may sikul. Harati duot may papatad da barang sina. Otuangan no panday sina nga podo pon no dahay diri tu agayo tumod gahit uwala numan siwa ay di bo. Moy na danday siya di iti kantin da iwogok karid di. Nga siyaw na po to iya didi kalapok tamon di ti kasaban bay nagi. Ngon na danda siya pailihad hiri dapurot diaman to ko kati kantin. To kom iti to di mimbangat to ijan da barang kad hina na pagesyo nga daging barabi sa manday nga isuangatin. I-convep kano nga di kari ayam asal hinay sinaom. Mimbangat to bay no. Kasyo nga idi wogok. Aya. At ako di akano niti kadi taka no kadi di sina. Yo, tidak boleh makan kasyo tok sanga daw no pod ako kakaniti ako no kapanaw kasyo. Kalau kita tidak makanin daging satu hari tidak boleh jalan sudah kasyo. Kemudian pa nga iyati iti nga sebagai sangulun panano da kinarahingan pengikut Yesus sebagai orang Kristen. Kailo. Kani kami sesuai kitab dati nga ako nanto ka na pod mantad iti kadodot ako tibo iti salera dati. Mantad ka salera dati iti kada ako papasakit dati. Gumo penyakit pentalang mantad iti salera dati. Jadi diharap dat ako ni kapuriman ko o mangumangan ay lan ko di kalangan Adventist gumoy minga kanilat pagaduhan no bo. Mangkan ko nad udang bahkan hari mangkan isway kay ri. Nga sutong-sutong. Misak-lisak ay okito. Nga ay say mo di kalisak ko itagwangan na kinarahingan Saroon na kamadati ri. Jadi doho no pod kapurimanan doho lah ako kay lodo kayo. Ilo na pot pagaduhan na kinarahingan lang nga okon ko manginggorit dati okon mangin sonong nagi mo tida dati lo tapot ko piyo tu umbal pagi sayra na po dot pagod ay adan to kolot halipiad halal megal kay manok adan to kono polo ay Korean na dati ot it bolyon dati ay Korean. Sarohon na dati ino pa yung mumunsit, gumu nohot. Ang mahali barang makan dati nga, ilo daging-daging. Ilo yung mumunsit. Sanginan ayam bulat. Ayam bulat, ay so nohit 10 ringgit ka bawah. Confirm, 15, 16, 20 ke atas. Sanginan ni ayam bulat. Jadi, ilo ni mumunsit iti perbelanjaan dati nga, mingkawas, agayo. Ilo daging-daging ngay. Jadi sekira na pod mandati imonginson nong bo. Sekira na pod miya galidi. Adaan to ko na polo daging perbelanjaan na po dati. Ino pa ibalanja nga. Lobi dot idong kesehatan bo. Momoli ko lo rarapawon, tua-tua. Moy ta kana beli rapawon nom. Hiti na pa kondingaw di kanihab. 6 plastik 9 ringgit.
hari anu nu ay daging gatiad di. Ay so. 1 kilo sayap 13 ringgit, 12 ringgit. Insan na tarong akay. Ay. Mamagampi ka manok, paling imilasan sagan. Sekirad ayam kampung, 4 bulan. Koreko, tagi 1 kilo hawinagat. Sayur tanaman nu, 1 bulan, mungwa na balatong. Jadi, kita nanta ko na pula nga, tamodan na po kinarahingan nga, akon ka manginggorit dati. Manginsonong dahil sila, mempermudahkan. Lebih po di bay na to, kagumuan iti panasakit nga, ay anu dati, otori mo dati, mantadilat makanan-makanan daging. Ako'y magado, nga, mangimbulaya kung naloko ikapuriman ng dati mangudipon. Ilo, no, imbulayan dati. Akon ka mangudipon kinarhingan. Manginsanong, nagidala, tilo bo, mempermudahkan. Nga manta diti salirah dati, ilo, ni mangudipon dati. Mo ito ka no karamayan. Makan. Akuri o daging ki. Akuri daging git. It kawin diti, no ka. Ori katay mo natak-natak, imangi kita pagumalan, manapaw ta no di daging. Adjarang manapaw sayur, hi daging tapahon dati. Say do ko to basot yun di. Oh, may taka uhupa mo natak ka manok. Papalisak na ang 10 o hindi manok. Pagumalani. Adjarang ipapalisak karapawon, daging, asaro. Ay, ilo na lo. To koy numarog haro padal hodid ayat 35 nga man ko pasimbulo daho did ayat ka pada mapatom ilo na panda ayat tinaliban dati nga basawo sa sendiri. Kadhilo ayat ka pada mapatom 4. Dadamo ti Petrus manomboros at miya galide rikot na di Roh Kudus kumad insana na tulon di minakinangaw dit ay nigitan di siyo iboros daw o insana do atumbayaan mantad da golongan dit bersunat itinumano di Petrus nang tugangan nilan dati dat sayran parinumi katila tulun di Cornelius mini pagangati Petrus nga harodi pira-pira tulun ihir kinayon di Petrus inong sunatan alias orang Yahudi dat tinumano dilo sayran pa nakarikat tahiri panomboras na di Petrus sayra da minanomboras si Petrus nga rikot nung kadilo turun la Roh Kudus montok kohirid o insana ni tulun ke atas semua orang it makikinangaw hirih na did Kisah 10 ayat 45 hirih na di kongotugangay na di tulun Yahudi inong sunatan dot no kito dilo bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Hilo nga pinapot-tapoti. Da itinapot ay Kisah 10 tinga akon ko pasal makanan, akon ko pasal haram. Nga pinapakita dat Roh Kudus dicurahkan ke atas o insana na tinaro dasway. Kakuhaan na po nga ilo na po nga korongaw. Dan ito pa itulun-tulun hindi nga maboras sa iswang bahasaro. Papabantog at kinorohingan. Boras na po di Petrus. Milo nangko tulun dot mogado da mamonsu diti tulun-tulun diti mamaguna da waig. Sedangkan ilo na po tinga no katarimo da Roh Kudus miagal dati. May na di siya suhuwa ilo da minambaptis isuangat karan di Yesus
Iyalah na padidi nga mina kianudid ipeturus na pa nga miyan dahirid pira-pira patadaw miyampay diyo. Puji Tuhan. Iti na po boras sa kinarahingan nga akon ko hanya untuk orang Yahudi. Akon ko hanya untuk orang Israel. Nga montak na giti tanga dusun-dusun. Datimpo da bayno. Nuno na patinaro. Rusad da pa kinarahingan nga miyampay dati. Okay, puji Tuhan nga agumo di kita ko di nga aransak tumod ko did. Magiya tunga-tunggot ay paguhatan nga ako na di kakasup. Haro ngay na dihit daging tiruan na kita ko. Haro na dihit hilad hotel ka na ngay. Ay pailanom nudi at oritan ngay na ko. Nagi nga haro na ngay papatirik di bo. Vegetarian sasaw. Mimbulay numatik gumo numatik papartikayan at mimbulay dahit iti. Nga ay setakat ta po dinorikat dati da kaswabo na baynom. Puji Tuhan tu naratian dati bahwa isuanggat kisah para rasul pasal 10 okon ko karait dat binatang haram atau tidak haram. Nga pinapo kita kinarahingan na po nuno na po hatulun asal letulun otari mo disyo isuang dat tumano diti kebenaran. Pasti da calon-calon di man salamato ngay. Oke, haro padadi kagutiso. Isuang dot anam si tanga no ti diasi 1 Timotius pasal 4. Bulikan teleman dati da tutup sabat lagi da bayno. Alumis po piramutanom mahan pa kagu dati iti hitid 1 Timotius pasal 4 tu ilo nga iso ikadawhot ay iasaru tulun dat man onuad alasan dat iti napot tangawlun nga pinabanar kinorohingan. Moy dat alasu-lasu o pakaw dati. Alasu-lasu pakaw o dati. 1 Timotius 4 ayat 4. O insanan na paywinan sa kinorohingan nga osonong iso piya nga ay so haram. Sa kiranad man dati sambayangay. Tu o insanan na pari nga dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ringkasnya haram piya sambayangan dati ucap syukur jadi halal. Jadi kapiruba to kakagudot pukul nuno tak mati gi pukul 5 lah. Tuko basan nga numaro kalau bisa jam kapiruba to kagu pukul 5 da sa dapon na bahay no. Dot mengompak kilot ay topik karait dilot haram halal. Atumbaya ano ko dat agak hangat Timotila 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 ipagilitan datid sebagai tulun-tulun na Kristian. Okay? Oke. Jadi hari ko borosat ay so no di dohat ti harapan na nakakano ko ti ka. Ay say kamu yan numagalid di. Dati na pod aylan apalid to ko piya nga sera gumuli to ko kumakinarahingan. Paingkahang kasari ilongon da kinarahingan dat monori mo dating gumuli. Jadi ikapaliudan to ko painsuang ti kamo na pangakan-ngakan naratian dati da kaswabon bay no. Tangkiadan dati rumikot to ko da kumakinarahingan. Combinador keutusan Kulino kumaat kinoringan
Oh itu hot pertanyaan menarik. Ya. Oke, karena misi saat tekan isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, konsikau dot kasuabon sabatiti, insan poh dot nakapangimbulaya hai isuang kisah para rasul 10 hingga pinapoilo kumadahay da kinarahingan na pa nga apo pisuay da tulun nuno na patinaru nga sera rumikat kumadaw tarimon kasari da kinarahingan. Di nagi di bay na nga nembulayan nagi dati right ka pangakan-ngakan pansuang nalat ang haram ngay napurimanan dahay dat haro na hit ay korohian dahay mantad la pangangakan ngay nga mantadi di kolomokon salera dahay asaru ihay da aratu. Kung sikaw tu ahakan yahay gumuli tumuridong mingkakat kaguyad isu ang katumbayaan dit pinatumbaya numaya da boros-boros no. Kung sikaw nagi da sabat tabay no nga berkatan yad isu ang kabaktian hingga na pohat rikotan dahay igereja tay ko kabaktian online hingga ko kokoton dahay nga moid ina pay boros-boros no nga kasari-sari dat hinam yang pay dahay. Kung sigaw Tuhan, tu nampunan nun nagi dosa-dosa dahay, iti na sambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, gumu di la paguhatan ira di dit aramay dari dharati soal jawab ki. Soal jawab nga manto ko kago. Manto ko kago. Iti na po bay na ay bobos-bobos haro natit pagyuhatuhatan dati nga manto kan dapat tumboy o kagulat tanya jawab aransak na lohodid aswaw channel kasuang patu surugahi mga kanda haram kana si inimbulay di eldali saya ki iyo ho napot korongo dituhot kododogo ay kasunsususuri to ay iya ka ohoy gi kasuang kamu gumanggaraw ni ginaw dati nga otopot ti kapid hara kapid ayat kitabot kitab Yesaya memakan tikus kagi nga manto kari kago anaro ko piyo ke tadaw sabat tabay no haro khotbah do ay kaiso aiso khotbah do dusun ministry do sabat tabay no manto kano po anway laluan iti kabaktian sabat nagi kabaktian online do suway 11 pira hari bulan di eldeli saya hujung bulan 11 dusun ministry miyampay dat gereja Labuaya pukul 5 da sa depan bay no kapag yampay ta kakagod isuanggot ay panambarasan pangampakan da sabat hinako po kapiruba ta ko dateno selamat hari sabat.